Good morning, good afternoon, good evening. Maya pa Aldo Cabalen. No ka rin kayo man partining yato manalbe, king television man o social media. Iniing bawaling chismis at ako is Sonia Soto. Kareng mga labasan Aldo, Belita, dareng kay katamong reporters ang miyaliwang issue na mas dinantamong lino kapamilataning kay katang programa. Abayan da ko rin kay katamong talasuyo, kaya tikin CLTV 36, Alang Aliwan, One Ilaliana, Kanilao, JM De Jesus at Paulo G. Santos. Oreni ring mani mo ng balita kay katamong Suryan at Pisabian. Manasan masinlok pamurin kanu makalob king Scarborough Shoal. Aduang misunod na insidente ning pamamaril may ganap king Pampanga. Demolisyon kareng commercial areas king Barangay Anunas, Angeles City, Megumpisana at Bayum Corporate Center ning Bank of Florida sa salamin king tetaganing rural banking industry. At yung tamong apat makapanawong balitang pisabian king episode tamong yening Aldo. Metong king mapaling pisasabian yening kebit dang floating barriers in Chinese Coast Guard king Baho di Masinloc Banela kano makalob ding bangkada ring Pilipinong manasan keng lugar. Pero bayo pa man milyari ini ing metong kareng talasuyo tamo ing mintaking Masinloc Zambales ban kumustan ing lageda reng Pilipinong manasan karin. Albentayang istorya ng JM De Jesus. Pamanasan ing peka kabiyayan daring residente king Masinloc Zambales. Mupin king pisabyang agawan king teritoryo king West Philippine Sea laban king China, pirmiyang maapektuhan ning kabiyayan daring manasan na king may sabing lugal. King arbitral ruling apinyambut ning Pilipinas niyan July 2016, dineklarayang traditional fishing grounds ng Pilipinas ing Scarborough Shoal kaya dapat malaya lang makapanasan ding Pinoy karin. At suking kilob ning 200 nautical miles executive economic zone na ni Pilipinas ing Scarborough Shoal at parte na iti ning teritoryo ng Pilipinas. Kwento ng 56 years old ay William Laiga, residente ng Barangay Colyat, Masinloc, Zambales. 2003 pa niyang tauliyang may kapanasan king Scarborough Shoal. Grabe nung nangangabil kami doon, pinipili na lang yung, parang pinipili lang namin yung mga isdang yung huli namin kasi sobrang dami isda. Makikita mo sila halos ang tubig kristal na kristal. Yun. Basta isdang ba to? Sari-sari ang mga paano ng mga isda. Pag yung medyo ganyan ay inalis namin, binibitawan pa, pinapakawalan. Namimili kami yung malalaki kasi good size ang gustong-gusto ng bilhin. Dati kano atin lang maragula bangkay William gagamitan king pamanasan. Dati meron kami pangkalburo dito ay. Kaya lang, bininta na kasi nung hindi na kami nakakapasok sa kalburo, bininta na ng may-ari. Dakala pa mo rin manasan na magbiyahing hanggang 18 oras papuntang Scarborough Shoal. Bista balaw na malyari dalang palakwan ng Chinese Coast Guard ang makabante king lugal. Metong nekarelang 62 years old ay Inocentes Forones. Grabe, hindi ka makapasok tubig ng salubong sa iyo. Isalubungin ka ng speedboat. Yung dalawang barko nakakuan talaga yan, nakaabang sa bukana. Kaya hindi ka pwedeng papasok doon. Sugal man kano yung karelang pamamuntang in Scarborough Shoal at madalas masasambutla, alano man kanong banong kabiyayan. Nung tutusin, atin lang karapatan manasan king lugal, mupin na kano sasapating kimot ng gobyerno ba nga paglaban kaya katamong teritoryo. Okay. JM, wari meg training ka sa Zambales na Yes, ma'am. 2 weeks ago, minta ko po king Masinloc Zambales, kaya bering aliwa pang media king national ne. Apis sabihan mi puret, ang issue mi pag-share kami pong insights at penigaralan mi yan ang pong bisita mi laretang manasan banta. Ali mo po hearsay detang aramdaman mi, ilang mismo kasabi mi lang personal. Anya, pinanyaminta kami ka rin, ma'am, pekibaluan mi pa, may utang kami. Ini bang Scarborough Shoal kasi ini po, mapalipis sabihan king Masinloc eh. So meg-attend ka ketang training. Dakal kayo ketang training. Yes, ma'am. Siguro, at so kami po, 15 to 20 people po. And this was organized by what group? Yes, this was organized by Verifiles po, ito pong Verifiles. organization of fact-checking po. What was the reason? Bakit kinumbirado noon ng Verifiles din kalupa mong journalist para munta Masinloc at pag-aralan ining pisasabihan o issue tungkol king West Philippine Sea? Ating labang akakit na
pamagkulang, for example, in the way it is being reported out in the media, o akakit da na itang anggulong makapatungkol ka rin mismong memalen, yang kulang keng karen pa mag-report da rin journalist. Nano mo in kare lang boring fokusan nyo ketang pamag-aral ito? Yes, ma'am. Kasi may invite tamo and may kipagkwentuhan ko po karing Vera Files. Bakit in West Philippine Sea ang po, especially Scarborough Shoal, apili tamong topic? And as per Karela po, aliwaya po kasi kung yung knowledge da puring tao ngeni. Yung tapal wala po ng gobyerno, malaya lang makapanasan, makapuntahan nila. Lalo na po niya panahon na pong former President Rodrigo Duterte. May dakalya po kanitang false information na balo da rin tao. Ngeni po, kaya burida rin po apasikanan itang media, lalo tanang po ditang reporters, ang pong manatad balita ka rin ng tao, ne? Especially ta po, mag-focus tao po naman king Central Luzon, kaya baya po yung Zambales. And metong tao po ka rin talagang akakit na makasahop karela, na mga manatad talagang ustong balita, no nano talagang malilyari. Yan niya, ingewa da po, o sige, punta lang tayo yung mismong Masinloc. Okay. Bakan ta, apakit tamo, first-hand experience, no nano man ikwento tamo ka rin tao, alayang fake news. Kasi tamo mismo kasabi tala and experience tayo itang pamamunta mismo. Okay. Nanong discovery mo na in the past, before you went there, bayo ka mag-training kay Vera Files at bayo mula kasabi rin atang manasan, nano ing migbayo keng kaya kang paglalawe, nanong ikit mo na maging para kaya ka eye-opener ya at ngeni agyumeng sabyan, sambitlan, at makapanalakaran ka kaya tang information na ika mismong menakit at menikwa. Yaka po kasi ma'am, anyang bandang anak ko. Palaya kayo po Masinloc kasi tatang ko pumago Brian Masinloc Zambales Ay mismo. ba? Oo. Anya palaya kami pong magstay kan. Ngayon, maluwat ko pong alimya kabalik, kuling may gobra ko po, may garal ko. Ngayon, ang akakat ko po kanta, dakal pong magbentang asan kin mismong ketang shore area Yan, po. Pampang, wow. Pampang. Anya, nung nano pong buri mong asa na talagang asali, makapanuli kami pakantaking Pampanga, ma'am. Mamaya kami pang adyang detang pusit, nung nano man. Ngayon, in-expect ko po pabalik ka rin, uling maluwat na akong alimya kapunta. Actually, ma'am, may miisip na ako, nano kaya ang uli ko nga sana ako, uling misang ko mong makapunta kini, lubusan ko na ako. Karas ko ka rin, ma'am, ala pong magbentang kay king Alang magtinda nga sa. ala na magtinda. Ito sula kang palengke. Wa ita po, king palengke na lamo po so deta pong ega na gana makakay. Na po wanta ka na kuling asa na akakwado. Kasi ding ega na ganang manasan po ngeni. Alin nila po pumunta malapit. Adyang malapit po Scarborough Shore, ding kaya kalan Karela, kaya nila mo pong malapit. So ngeni po akakwentuhan ko la po ring aliwang manasan. Baka nano ya karayo keng shoreline ning Masinloc. Itang Scarborough Shoal, mga pinanyang. Nung biyahe may tama, may gagawan na po kasi sumagbiyahe la 14 to 18 hours ya po. Makantaya po kalao ting Scarborough Shoal. Anyas maglayag la po ring manasan, magstay la po ka rin 1 week, 1 month, baka tayo pumasayang itang krudong gagamitan da, magtambay na la po ka rin. So kumbaga, tila pong gagamitan, mitang ausan da pong mother boat. Kita po yung metong gagamitan kami, yabay-yabay la po rin ali-aliwang manasan ka rin. Kaya ba't itala pong dadalan na mga lating bangka. So karas na po ka rin, kukwento da, sabay-sabay lang munta ka rin, kay ba't karas na po kayo mismong Scarborough Shoal dati, talagang kanya-kanya na lang manasan ka rin. Pag sinabi mong dati, kapilan itang tawlidang pamaglayag at pamamuntaking Scarborough Shoal, dening sabi mong manasan. Ita pong mi tatang William Laigay, metong tao pong kasabi, Chingson, 2003. Anyang tauliya pong may kapunta king Scarborough Shoal. So 20 years na pong ali makapanasan king Scarborough Shoal. Ngayon po, kitang bakit po alita mo makapagbalik? Kasi it's been 20 years, kaluwat na po nito. Kaya ba't sabi na, tatakot kami yan. Kasi may ka-experience na po pala na karas na po ka rin, palapit la pa po, din Chinese Coast Guard, makaabang na lang. So kumbaga, papalapit la pa po karela, palakwan dala talaga, din kay manasan. So, pag-desisyon na, ba, ibis na ikayaking sarili ko ka rin, kaya hindi na ako mong malapit, At kitang ko po, ma'am, sasapat niya ba yung panakitan nyo? Magkano yung panakitan nyo dati, ako? Anya makakakaya kayo Scarborough Shoal?
mamabot na po ko ng 20,000 bawat layag yung panakitanda. So sabi ko, madagulya po ne. Itap kanina po niluptang pisasabihan mina. At dakal na rin. Dakal na po. Deng manasa na sasabihan mo rin, yame itong Apo. taon, oh. Grupo na po king barangay Kulyat. So, bawat metong karetan, dakalamana sa nareta, halos maka 20 Yes, mil la. 20 mil. Kaya Oo. but, ngayon po, mas sikane po kano yung kaya, ngayon panahon na ini, in 2,000, usually 900 pesos yan mo po yung papanakita na. Kaya but, fix na po kasing 1,000 na krudo kaya eh. So, kumbaga minsan abonado ya pa. Aldo na. Igagawa na po Bala mo rin, Hortelano muna. Opo, pare-pareho na sitwasyon. Ngayon po, mag-sideline nyo. Magtalod niya po king kay. Minsan sabihan na, ali ko na priority yung pamanasan na. Manto na ako mong sideline na. Anya ding anak ko na, so nalamu ulongga po. Ali ko nala tirwa ng manasan. Uwa, pero nano, kasi kitang kaya kang report nandin, in karelang sentimiento, naagagawa ng gobyerno, itan dapat ng gawan. Nanuwari ka no in dapat ng gawan ng gobyerno kasi impisa sabihan take ni national patrimony ining teritoryo tamo na dapat parte na ng Pilipinas kaya katamo may establish naman di ba ng kapila nano na kasi itang sangkan o but ita mo talaga ing dapat na tuturing na mikibandi kanine. Kasi niya pinausan ding West Philippine Sea, ale? Yes. Buri may kwento, Yes. bakit ausan ding West Philippine Sea at in Scarborough Shoal is within the West Philippine Sea. And therefore, in talagang ating claim, mikibandi, in bansang talagang pinakamalapit, at asabi mo talagang mikibandi, keng Scarborough Shoal, itamo in Pilipinas. Sinabi na po ka rin, at ila po kasing measurement sa gagamitan king maritime areas. King atila po kasing area ka rin na 200 nautical miles, keta pong mismong land area. Simula po ketang last, dulong land area na ning Pinas. Keta pong 200 nautical miles, makapalubya po ka rin tang Scarborough Shoal. So traditional fishing grounds tayo po talaga ita, makapalubya po yung teritoryo tamo. So hindi po kasi in China naman, magpalwala din pong sarili ng mapa. Wow. Yung dati po, 9 dash line niya mo po ngayon balo ko 10 dash line Sasakupa na po itang buong Ausan Depo naman, South China Sea. Okay. So kukunan depo itang buong portion na po ng West Philippine Sea na dapat alin naman po karela. At saka atin lang kebit na nanonoretang kebit da. Detang barriers po. O, detang barriers. O nanong nanong pamagkulang, nanong aman wanda ring, nanong expectation da at kayaduanan da, reng manasan, keng gobyerno, bakanta itang talagang kaya katamong kabiyayan, uling teritoryo tayo, apaglaban tamo at enforce o apagtanggol na ng gobyerno ta. Yes, ma'am, yung sabihan da rin manasan ka rin. Actually, ila po, pasuko na lang Pero kitnan ko, na ano po yung kulang na ng gobyernong akakit yun, o talitaya paglaban. Kulang ya po kanong ipan ng gobyerno. Na po kanong yung paglaban, kumbaga, in China, masyado nila pong aggressive So kung bagay mo na tanggapan mo po ita, madagol po kasi itang effect na nita in the long run Nung paborentala mo pong makanyan, maapektuhan niya po, dagol yung confidence na po kanilang China, kunan ini kaya katamo, nung alita mo bakit natin tamong ipan na, ali, kaya katamo ini. Dapat nang gawan ng gobyerno. Dapat po ma'am, makisabi na po kin China, kay bata sabihan na po na pwede naman pong manasa na rin Pilipino ka rin kasi kaya kami teritoryo ini So, in gobyerno tamo, maski pa kayang panahon ng Ferdinand Marcos Jr., alang makanya na malilyari. Yes, ma'am, yan kasi lalawin din po yung statement, bala mo sa, in Pilipinas ka no, kaluguran na yung anpuning ganaganang kay. So, Friends of all, enemy to none. To none, Diba? yes. Oo. Siguro, metong yakareng storyang dapat dire-diretso tamong gagawa, naliwa mo itampot ang sumpungan tayo. Ini kasi major issue ini kaya katamo ken Central Luzon kasi impisa sabihan keni at suya naman ken Central Luzon ining Masinloc, di ba? Yung Scarborough Shoal. Punta lang tayo ngayon yung metong tamong
topic, ini namang shooting incidents. Diyos ko, nanong lang yung shooting incident sa Reni? Lawentane mo yung storya ngayon eh. Beteyeng meto nga 52 anyo sa babae at tubong Norsigaray, Bulacan kay batdeng berilan ka bang mag-deliver parol keng San Fernando, Pampanga ngening Martes, September 19. Base keng initial report ning San Fernando PNP, bababano ning biktima reng parol ibat king kayang saken king salilungan king barangay San Juan dane na ning Jose Abad Santos Avenue Odiasa anyang datang lareng nga duwang lalaking makasake a matuling nga motor. Biragsaya antimano ing babay kay batdeng berilanding adwang sospek at tambing tinakas king crime scene. May mga nasabi naman itong mga kamag-anak nila, lalo yung mga kapatid at saka yung mga kasamahan nitong biktima natin, na mga anggulo na tinututukan namin sa ngayon. Kaya lang hindi natin pwedeng ilabas pa. At titingnan namin kung paano masubstantiate ang mga allegation na lumalabas dito sa family at saka sa mga witnesses na na-interview natin dito sa kaso na ito. Samantala, metong pang shooting incident ing merapat naman king balena ning Guagua inyang September 24, Aldo ning Domingo. Kinumpirma na ning Guagua PNP ing pangamate ning 45 years old na lalaki king milyaring pamamaril king Caballero Cockpit Arena king San Roque, Guagua, Pampanga bandang alas 5:30 ninggat panapon. Metong yang construction worker ing biktima manok nangan king Sitio Paralaya, Barangay Ebos, Guagua. At lulang anak ding me ulila ning biktima. Hustisya naman ning kulait daring kayang pamilya. Buri ko siya ng hostisya na ng anak ko, makamit ni. Di ba sabi daw, ganban. Na mo po atin milog baril kay sabungan. May sugat mo naman kanuing metong pang 39 years old, alalaki a may baril mo naman kayari neng akapate. Ing sospek, agpangking PNP. Tinakasyeng sospek, ang makasulod matuling nga jacket papunta king Jasa, San Matias, Guagua. Balaos naman ang investigasyon daring pulis king milyaring krimen. O yan, peace and order, kaya tikim Pampanga. Wari atin tamong ako sa na Peace and Order Council, kim Pampanga, mag-convene la regularly dyan at pisasabihan tayong makanya na problema, Pao. Poetry, regular lang may kakakain eh. Mapag-meeting la, may nanggakarin barangay level yan eh. At Yung gobernador, yung mismong penaka chair. chair ne? O, kumusta? Nanong assessment? Ito to na base kita reflection kita may labasan na makayantabi pa yung DILG, Peace and Order keng Lagana sa kay probinsya, masalese. Baka niyan yung presentasyon da. Alam problema keng Masalese, although ini, lawen mo, milyari ini, keng period na ning halala, nung nuka rin, mimiral ne ing ganba na le. Tutoy si. At yan, balam kabalintunaan niya yung report dan eh. Although, atin lang barometro din, no, ta sabi dang peaceful keng kabilugan na ning probinsya. Mupin ka rin insidente ngayon si metong keng akakit ay ayatuda rin muna mang kay memalen itang makananulawari maka preposition retang makanalaka strategic retang Checkpoint. checkpoint kasi lumisan mo pala misan maralas although kaya Pampanga ini keni tamo makasentro ngeni keni ang sabihan dang isolated case nga arane paneda mo makanya sabihan Isolated case, walang adwala mong insidente. makanya de akakit de ning pulis at induto na Balikan may itang amanwan mong barometro o retang parameters na ano yung basis para sabihan mong peaceful and orderly king metong alugar. Para sabi mong peaceful yung metong alugar. Ing metong barometro itang crime rate, itang crime incidents. Into na basiking monitoring da itang crime index sa manwan da atin lang awsan na focus crimes at sea. Retang insidente na nitang homicide, murder case, keng makananya karagulita. Ang po mo naman ring drug cleared barangay. May uling
kaya paniman rin nga so kaya running lead agency ang mag-interpret kan data, especially in PNP Regional Office 3. Ne? Ret madagul yang bag ing metong a drug-infested barangay, metong a community, nung sakaling dakala ring gagamit, dakala ring mayayanad ne kitang makanitang gawa. Nya pakikibalak da nung makanano dala isamas dening barangay na may nangganang ini ating pamuring talagang dealer ne retang ang galatila-tila mo sabing drug clear ding metong nga barangay hanggat atin lang mo monitor ka rin na bigayan bentahan. So metong kareng lalon data ngeni kareng makanining focus crime incident kalupa na ning shooting incident yan ing paki lawenda nung makananya kabilis ma-resolve itang krimen ma-identify at ma-prosecute yan nung inuman itang igagawa so anya sa bendang isolated yan munang-muna itang milyari itang insidente naman mo serye ngaran at king nialiwang motibo makanya ning paniman-man da rin kaya katamo so kaya kapaniman at king peace and order. Bala mo ating yatan sasabihan ing Chief of Police, Preston Bagangan, na ing metong kareng pasik na nga din, community interactive engagement. Nanulawari ring stratehiya na ning kapulisan karas keng pamagpasikan keng awsan tamong peace and order. Intutunin, nanula rin karelang inisyatiba, nanula rin karelang gagawan. Intutunin, magin lang force multiplier ring kem barangay level. Ilang pinaka-informanti. At kaya nga labasan na panahon, ang diyang may kaka-change of leadership kening Police Regional Office 3, impasik nanday itang reporting system. Makananya kabilis. Miratang itang reklamo, karetang first responder, mumuna barangay, hanggang keng PNP. Mupin, ing malalyarya kalupa na kareng makanya na krimen, dinantayang alimbawa itang kita sabungan. Ing interpretasyon na kening Mayor Tonton Torres, dapat reng tao itang nalamo kararagling mag-post ka social media na ipakit dita itang video da mas masanting kasi baka nitang ma-resolve itang krimen munta ka magpresenta ka mamaya kang mag-witness ka baka nitang midina niyang malino ing kaso kasi ing malalyari mumuna yung post ka social media at iya maging iya maging malino nung ninoy manalakaran baka nitang mag-witness balo mo itong milyaring barilan barilan shooting incident pamamaril ing milyari adwala ring adwala gureng pamilyang mituran so ketang community daramdaman ko habang loob ko pa ketang lugar at itang fear aga karetang sasabong tatakot lang ma-involve huling panwala da makakatakot at yung baril itang umilubya kita sabungan nga ran makanya ning panamdam da rin may malen ka rin. At yung son sa labat ko po nakita sinabi ng Police Lieutenant Colonel Preston Bangangan na buridang pasignagan itang karelang interaction kumbaga king community level. At ang danang kumuha niyang brigada ay kapupurmero na ng klase. May tatamok yung Pampanga High School at karin ikita mo na ating pulis na at muna man magbante ka rin eskwela. And anyang akasabi nila, ing sinabi na po kami na kumbaga buridang ipakit ka rin, buridang ilapit ing kapulisan ka rin estudyante. So kumbaga kita pa mong part ay kakaitana na talagang burina ning kapulisan tamo na milapit la ding pulis ka rin tao. Ay tita umpisan dapin ka rin estudyante, siguro buridala ng mga ikayat ding estudyante na makisanmetong in ding community king peace and order kay katamong probinsya. Ining ay interview mo ni Gob tungkol kay peace and order. Kasi mo naman nga ni ining last two incidents sa ini.
ali mo naman ngayon yung panahon ng halalan na ating gun ban. Aga na ka ako, karing may nga labasan na bulan, atin mo rin ing metong itang ausandang deng mismong private guarded subdivisions, ila pang may karon kaso o may kakaso dareng kapanakawan parti na ng peace and order ita. Abela naman deta si kening pisasabihan na assessment da kada tutuna bulan-bulan lang di kakakay din, di kaka-assessment nung makapalubla kasi kita non-index crimes rin, atang special law nga man wanda. So, king assessment daw. Sige. Binabane man yan at si. At ing meto nga pakintindi dang baga maragulyang bagay nung ing mitatas retang focus crimes nga man wanda. Makanita de interpret yan lalon yan. Mupin karening incidenting makanini itutuna hanggang misan makatadwa mo maragulya ita chilling effect in community. Kasi nyapin ako kutang kini uling siyempre may papayisip ko uli na itang latest developments naman na kayabe kaya kayong report ngayon pero balo ko may report niya naman yung milabasan itang kukontra ng Kongrenero Mero itang security guard. Wala mo propose ordinansa ning sangguniang panlunsod na ni San Fernando na bawat establishmento kaya ti San Fernando dinan security guard. Bayo pa kanita itang requirement naman na may CCTV camera lareng niyayali ang establishmento. Siyempre po tandaramdaman mo itang makanyan bala mo inisyatiba, may papaisip ka na bala mo den dugong manungkulan out of their concern for their community, may misip lakeng sarili dang panlalawe nung makananong maproteksyonan ing negosyo, maproteksyonan na rin memalen. So, atin ba talagang isolated incidents lamo din o talagang ating general perception kasi kaing in realidad ang point perception no man saktong aligned o pareho atin ba talagang perception na may na ing enforcement karas keng pamamya seguridad kareng memalen o itang ausan tamong peace and order. Keng paniman ng konsihal Reden Halili. Reni kasi at si crime deterrent la At keng pamanisplika na ng PNP, in crime incident, malalyari yan oras ating opportunity. Okay. Ngeni, nung sakali ing ating criminal mind, akit nating CCTV, akit nating gwardya, bayo yagawa, magadwayang isip. At itutunay nga advocate damo asitang smart city nga man wanda. Na no sakaling malyari ning makanining insidente malagwa mo nga picture ni suspect baka na niya ma-resolve meto nga krimen. Kalupa ka rin aliwang bansa Correct. Makanita de kita. Mupin kini naman perspektiba ng kay Rene Romero bilang business leader kapako. Dapat ikayupin ning mumunang maggarantiya kaya kaming safe yung lugar at obligan nyo kaya mga bit security guard. Kami security guard at i-discuss yung malino nga na kareta mo sigurong aliwang business establishment na mangailangan talagang mas higher security. Laganas. Makanita rin. Kaya kasalukuyan tamong sitwasyon atin laban sa sabihan din kasi madalas ko muna naman daramdaman na maski pa niyang kinumbira tayo kay si POSCO Chief, Brother Louis Clemente, banggit na naman na itang ratio dareng pulis, kareng memalen, ang popaytang ratio dareng enforcer, kareng motorista, talagang akit na kulang la reng mag-enforce. Kaya benala naman din kapulisan ka rin. Masasambit laya ba ning sangkanay
Tutuita si. Tutuna balo mo anang ika Pampanga Mayor's League ne. In-invite dia kanita yang speaker General Hidalgo. At in problema kanu king kasalungsungan ditakla rin Kapampangan na marirecruit mag-PNP. Anya kat ang proportion na nitang pulis sa madedeploy keti. Kasi rin, yung PNP ngayon natin yung kaparalanan na gagawa lang strategy na as much as possible, PNP personnel ka, dala na kitang balen mo. Wala rin mestra mo naman, ale. Wow. O ngayon niya si kulang la rin Kapampangan Ay ba? asuking PNP. Kaya hindi mabilog Central Luzon at tamong kay 12,000. Ay bang, kaya pa mo nga balo yung ditakla rin Kapampangan na lulub kayong kapulisan. Mas marakala ano rin Ilocano ang pumbanda Nueva Ecija. Ila rin adakala are recruit da at king pisasabyan na makananula mitapatan detang bilang na ating area of concern na taga ng ating yung problema kay peace and order imburida sanang malyari uling augmented the forcing region karening kay probinsya. Burida mga bit lang command post talaga. Baka nitang ang garen tao kay region police personnel makapagposisyon la kalupa na kay San Simon Tewari. Natin mo naman kanitang shooting incident at sea. Boundary na naman ning Bulacan. So yung pamisabi da kantang San Simon Mayor JP Punsalan, mga bitla talagang kumampose ka rin kasi happening exit point ka rin. Pretang criminal. Okay. Although generally, sasabyanan ng pamuntok na ng lalawigan, ang po pa rin kapulisan, Quezon Region or lalawigan, may pa isolated incident lamo rin ng milyaring arena. Generally, talagang peaceful naman ng kakatamong probinsya ne. Makanita de explica. Okay. At kasalukuyan natin tamong gun ban, kaya ang assessment na ning COMELEC, kaya ti mabilog Pampanga, pilan la ring hotspots, aturing tamo. Iya po considered areas of concern ni Pampanga, base kay Alaya, Kayabe. O, ito pala naman oo. So, ari area of concern. O, itaning gagamitan ng terminology ne. Well, masayata naman nung iatamo Kayabe yung Pampanga, Kayabe king area of concern. Dapat talaga namang, atin lang namang papildeng memalen, totoo naman ito. Bawat metong kikatamo, stakeholder, ating peace and order, naman maganap, naman maging komprehensibo nung dengyaliwan sektor na nimbalen, mag-participate. So, lakwan tayo pa yung topic kayan. Punta lang tayo maning tutukita mong topic, demolition naman, barangay Anunas, Angeles City. So, albenta niya maning VTR. Self-demolition. Ininamong impake sabi na residente kim barangay Anunas, Angeles City, nung alano kano talagang akarapat, kim migaganap a demolition king karelang lugal. Inyang Webis, September 21, pasibayo yung meki balita yung CLTV 36 News Team king pa magbantera ring apektadong residente king gagawang pamamakod ng Clark Hill Properties Corporation king 73 hektaryang gabun. At keti, disnanda yung pamagumpisa ng pamanibag karing amanwandang commercial areas. O nang agpangkang Charmaine Pangilinan, yung barangay secretary at metong muna man kareng apektadong residente, may bulagala ring mapilan karela uling pati kareng karelang tuknangan, kaya biya kanuking demolition. Samantala, minuna ng may balita yung amano ng attorney Henner Hendona, yung legal counsel ni Clark Hill Properties Corporation, amika Supreme Court decision na ba noong 2013 pa, king kasong 1997 pa misam po. Base po kitang sinabi da po rin Mayor, impeki sabi da po kano karening private owner po na mag-demolish po ngayon is status quo tamo po, and then ating pong 5 commercial area na lasakanda. Kalupan na po, kaya ben na po ining laundry na lalasakanda. Uning bakit po ngayon, pati po rening residential area, apektado la po, kalupan na po itang mumuna ka rin ma'am, peglasak da na po gate, ang po pong kay. Ngayon, makisabi la po rin tao na mag-self-demolish na lamo kasi may biglala rin po. Kasi anyaran damo po rin ng tao na di nila pong kasagutan ketang question doon, na ketang due process pin po.
ila mismo makola po nun talagang may asambot nila. Kuning naman po illegal settlers dening tao, atin la punta tal na nakulo. Mika mediation muna man kanuking lokal kapanibulan, king execution ning demolition writ. Meg meeting nala naman di Angeles City Mayor Pogi Lazatian at di Oscar Toralba, ang presidente ng Clark Hills anyang September 15. Api sabi da rin na ipamumalaw sa demolition kareng bali, hanggang alayap ang development timeline na papakit keng city government in real estate company. Okay, ika Liana ing may cover kaninin eh. Actually, kami po kadwang Koyang Pao. Ay, kayo nga duwang pao. So, Opo. self-demolition Opo. ing kayaduananda. Ila na mo ing Opo. maglakong. Mas masanting kasi po tang deng miki bali, Opo. ila na mong mag-demolish Opo. eh. Kasi mas dakalaasig eh. Tsaka bangta po kanong ila mabubulaga, anti mo po niyang September 21 eh. Alala po kanong kabaluan, bigla lang din tang detang tauhan na po na mag-demolish. And bisa man ing sinabi, dahil 5 commercial areas pa mo po ing karelang unahan na i-demolish. O ning kareta pong 5 commercial areas areta, atin ang bala mo kanu uling ating magbante po karen. Ngayon ito magbante karen nala makatuknang. Anya itang metong na area karen na dinemolish da anya September 21. May bulagala po kanu, may ki anak pa, may ki bayong panganak. Kasi alila po bala mo alang prior notice na King Aldo nga ito magka-demolition. Na anya ito po pakisabi da na kami na mo mag self-demolish na kami mo nung makanya po ito. Ay, di, pao. I-attorney G pala yun, and doon Abogado na da. yung abogado na ng Clark Hill Properties. Pero 2013 niya pa eh. O di 10 years nga, inimpiso sabihan na yun eh. Wa si itang maging legal battle da rening kay ne rening magsasaka kasi mi kaklo wala eh. Kumbaga may dinan- 73 hectares na si Uwa, kadagun kadagun na party talaga uwa. residential. At niya namang Lulubya party na kitang kaya, teritoryo na ng Clark, Freeport, alini o Kaleleyam. Kaleleya mo. Kaya pa man explica ng attorney doon mika pamikatagon na mika klo wala retang farmers ne. At Okay. mupin during pandemic period mika decision kendarab ne in Department of Agrarian Reform Adjudication Board na invalid la reto. Dahil kikilalanan kasi ketang ownership na nakakomplikado yun uli nga may nanggana ngayon sabihin niya king korte uli nga tila pang apela rening pagsasakan eh. Pero king panig na nining Clark Hills Properties Corporation at si final and executory nita kasi balon mo at sa king pamanisplika ng attorney na rin doon intutunan na gewami nga nitang paralan baka nitang mag-mediate at di kami ketang impression na bala mo anti kami mong tatabi mila alang sangkan nga na may sabi kami king LGU at di kami permit kaning National Anti-Poverty Commission o itang NAPSI nga na baka tang mag-mediate at willing kami mo ring i-relocate la. Mupin dapat pasensus la. Kasi yung sakit na nga na retang mag-claim ka rin emi muna at isasabing migit lang 2,000 pero kempa naman man may nga na chula king migit dinala 97 nga na makanya mi hakakitita nga na at ketang pamanisplika na nitang makanano regawan nitang demolition process si tutunan rin bakuran da pa retang aidalan ngayon ni alapa taga ng malino schedule nung kapilan dala isunod retang residential area. Pero pilan lawari rin affected na households? Pangaras po yung household sa lalabong abang. 2,000 asi. 2,000. 2,000 families po. Makanya ni 2,000 families, more or less, makanya. So, rening apektado, pilana la. Ito Kasi na, ikit ko kitang video. commercial na pare mapilan. Commercial areas na po rin inumpisan daw commercial din. area. So, may tuturan ng kabiyayan dan eh. Kabiyayan wa. Yako ket ang pamaglub ko ket ng area mo residential mangaragol na la talaga. Mga ragul. Establishment. Mga Regaliwa ating eskwela ka rin. may nalakad lang mga ragula building ne. Aliwa mo ito ko yung pau teori ay mo muna mong pamamunta mo naman ka rin atin pang pakatanam ka rin uling agricultural area atin mo namang agricultural area kayo atin pang pakatanam po na Maragol yung property 73 eh.
Tsaka Pe- totoo na, 1997 niya pa pala may gumpisahin kay kason eh. tsaka si totoo na nga yan strategically ito. Lugar. Dakal investor taga ng akit din kaya yan. Masanting Well, yan. sabi ng Mayor Pogi, status quo. Pag sinabi mo status quo, wala pang demolition. Karetang nilwala press release, makanitay nga mano na kasi lulto karetang litrato, asula retang panig da retang homeowners, ang pumo naman ni Mayor Pogi, po yung Clark Hills, na status quo pa. Mr. Turalba. Oo, alapang himutan. Anong papel ng Mr. Turalba kay Clark Hills yung Presidente. yung presidente? Okay. Ito po, sabi din pong Mayor Api, sabi dahil pong pitang status ko, o ingamado da po din ng residente na apektado kaya ng demolition, bala mo kano, kabudya verbal, ala pong papel anya itapin, bisama may ka-status ko anyang September 15, September 21, may ka-demolition pa mo. Rin uling, alala ka nung apalad na papel na, stop pa ako ng demolition. Alala pong makanitan ka na. Anya, ding mapilan ka rin, bala mo humanitarian consideration na mo yung nga nyawaran da, nung alano talagang akarapat, alanong, kumbaga, itapin yung klowa da, may Nung alano nga karapat, nanong burin na sabi na alano nga karapat, legally may sambot na lang talaga. Makanita. Kempanig na ning developer, ing claimant. Pero, Retang tatalnad ng klowa, alano reta. alano reta. Makanita rin. Di nung sinabing alano reta, kasi balam keng paniman man dat intindi o perception da rin, tatalan ka rin klowa, ilang gagamitan dang legal kay da reta, legal protection. Kasi keng panig na ning developer si ing claimant, ing Clark Hills, atin mong kaya, atin mong pilan niyang beses mag-apila ka at darab lang mag-apila Ing desisyon na totalanda, Supreme Court. Nya, immediate and executory yung tatalanda. Kaya paniman-manan ning kainin Supreme Court na yung nag-decision. Wow, manganita na. Anya, na kami manikwang kaya na clearance kayong for demolition na nung sakaling alayang finality decision na tatalan mi nga na. Mupin, for humanitarian consideration, buri mi sanang malyari, lungubya pa ing CSWD na ning Angeles. Bakit kami kasensus? Nilula talaga retang dapat sopan. At di kami, willing na kami man party na ning property, 73 hectares ita, mupin, bayaran de nga na. Makanita yung kaya. Kasi impagtakan ko, ba't may nga biglala? Kasi 1997, may gumpisayang kaso, kay ba't nanunitan 2013? Nanunitan 2013? Sabi po itang Supreme Court decision. May sampahing kaso 1997, 2013 may ka-Supreme Court decision. Kay ba't may nikwalang go signal keng Presidential Commission for Urban Poor o PICUP. Kay ba't itapin itong kakwento mo na detang may pirmano detang writ of demolition, may nibatan keng provincial adjudicator ng Pampanga. So, bala mo, ganaganang kay legal concerns, resolbado na. Pero yung pagtakan ko, at in-claim da rin affected, may nga biglala. Dabalo. Ito na, si kareng soundbite na retang intindido ketang legal battle karetang farmers. Ating kasing metong administrative case niya lang relevant ketang kaso na mikakasuye tang judge ketang mismong administrative ne at related ketang kaso. Nano ya? Atin yang magkamali disbarment yata. In judge. In judge, what? Ating makanitang administrative case. Kanya, lalat data na, ay kapaka, tutuna na, may judge. Kanya na, pintasan nga ran. Kanya, although, kaya namang amano ng attorney doon, wala na namang kabaluan nito. Wala na namang merit ita nga na. Kaya kasong ini, ating lalto pa magpabaya, pa magkulang na ning local government, kaya pa mag-address. Kasi residente la Angeles din. Yung role na nung maging role na ning barangay, na nung role na ning LGU. Sige, keng amano dareng memalen ka rin kaya paniman-manda magagarabyado la. At ito na
itaba naman tambayan may patingapon kabukas kilanuldo. Kapal yan. Itang binarikadaan da at yung sasabihan da pa pinapektado da rin nga anak mi nga na. Nalululog, pantenye yung bale, baka sakaling luban da katamo, balo mi mawat kami. Baga by force na mo naman, magkaile, magbarikadale. At yung totoo na, sabihan mo naman itang pangadi, sipa mo bigdalalaro kung birhen kitang kaya, kitang barikada bata. Naman. Renner kong pulis hanggang mag-enforce lang batas, malunos lang kaya mga nano. Pero ketang kay standoff si miras ketang akakita mo si share de kasi kay social media, mantun la talagang attention. At ya ko naman ikit ko asi nga nang tuto na mag-viral rin video do. Biyernes na kanito ita nilwali Mayor Pogi at ikita mo pek sa biyanda la. Mupin ketang api sa biyanda at ketang execution na nitang api sa biyanda. Yapi niya itang susunod tamo nga balo uling ang gaya pang first week na ning October ing execution na demolition. I see. O, sige, abangan tayo yan antabayanan tayo at kayo naman makatutok kayo keng storya ngayon So, lumipat ta naman keng tutukita mong pisabyan wow, hindi naman naning kasanting balita kasi manibanan din rugo. Maka-stress la rin marita. Wari niya sasabihan da rin kaya nakangeni kaya social media da nakanuburi yung balita waling may stress la kaya balita alata nga karapat dugo nung makanyay niya siyempre lang namang yung balita malungkot ya kay ba't gawan tayang masaya ini naman tutuni amang masayang balita ini. November 1964, inyong buklat de ing pinakamumunang branch ng Bank of Florida king balen ning Florida Blanca, Pampanga. At banlakwas makapagserbisyo king komunidad at isubong ing rural banking, biglat ning Kapampangan Homegrown Bank ing mumunarang Diling Corporate Center. Akit siya iniking Jose Abad Santos Avenue, Ciudad San Fernando. Definitely, they could expect the same service that they love from us. But now, they have a better ambience, a more welcoming, a brighter. Patunay mo naman kano ing bayong BOF Corporate Center king kredibilidad at stability ning kumpanya. Well, actually, yes, it's always our challenge of the reputation of rural banks. But BOF has withstood all those challenges, and we are in the top 10. Dagdag na pang Susan David Nunga, Presidente at CEO ng Bank of Florida, kaya beking karelang pa magserbisyo ing karelang corporate social responsibility. Metong king karelang programa ing pamanyaw kareng micro, small, medium enterprises o MSMEs. Okay. Bakit mo masanting yung balita ini? Bakit makasaya yung balita ngayon? Masanting yung balita ini, lalo na karetang kayang MSMEs na uling ining corporate center na ning Bank of Florida po. Kumbaga, actually before pa naman talagang corporate social responsibility rin ng BOF at Ria Kene. O nang ngenit, balam, basic na nga po lalo, uling ngeni atin ng BOF mag-offer ng agricultural loans, business loans, ang pong consumer loans kareng kaya niya. Actually, atin meto nga may testamento ka rin na anyang inauguration na nining corporate center niya. Na talagang may kasawap ya kanuing BOF, kayang pamanalakad, negosyo, bistaman, malatiya mo. Nakaduayan Anya pong Biyernes. Biyernes September yan. 22 kanya po may buklat. Buti na kasi may kapunta. Giant Lantern Festival, Misa Bea. Okay. Ito po, pwede lang mag-loan din ka, iding MSMEs, din bisa mag-start business. Anya, kumbaga, anya nga tsukuman po ka rin, daramdaman ko ba, bisa ako naman yata mag-start sarili kong business. Ngayon, may kimakaniniya palang programa yung Bank of Florida para ka rin kaya katamo. Actually, alim mo ka rin kabalen Pati ka rin outside Pampanga, o offer de ining makanining programa. Kasi ngapin masaya yung balita ni uling siyempre, itamo, Pilipino, may asani at akareng mga ragula bangko. Yang datanging panahon na ning 90s, yung pinatubo, ba? May ragula naman papel deng rural banks kasi asopan talaga rin pinatubo victim. Saga nakakuretang sasabihan dan testimonial kanita na reng may nga tura na ortelano
pati na retang mga turan na malating negosyante. Mi tigpo o tigmo, mi talakadla from kasakitan, ne? Itang panga devastate na ning karelang kabiyayan, pauli na ning South dareng rural bank. Kasi nga ni reng rural banks, nung lawen me, dano kalupa retang rural bank niyang minunang panahon na bala mo, kaila mo, pipitsugin o itang malati, ne? Nune, mga ragul na la naman at ilaing metong kareng sabi tamong pamosti na ning banking industry kete Pilipinas. Pero makanyang pamanating Sonny, aminado yung presidente and CEO na ni BOF Miss Susan Davildonga na talagang challenging in mag-maintain king reputation na ning metong rural bank. Correct. Pero ining pero pagkaina din na in Bank of Florida, metong yakareng top 10 kay Pilipinas pangaras kin total assets. So, kumbaga mamayag pag yaing BOF ali mo kay Pampanga, ali mo Central Luzon kung ali mabilog Pilipinas and ining BOF Corporate Center na ngayon kumbaga magpakit ya kanu ketang sasalamin niya ketang kredibilidad at stability na ning BOF. Wari kapatad demo rin na bangko yung GR Bank de. Kimbalo ko in BOF ne kasi iya Chinteri Carlos na ning BOF ing asawa na Mr. J. Carlos iya ing head na ning GR Bank. So dakal la rin reng akit mo naman at tinala namang ATM ni Deng BOF. Malamba nung ating ATM. Malwa na lang ating ATM. Pero ini kasing bayod ang corporate center kaya ning malapit kaya katamo. Kaya ning along Jasa, karagul na kasanting karagul. Hanapin pong Miss Sabrina nung gayong anak ng pong President Susan na kumbaga itang serbisyo na ning BOF yan naman. Same ya mo pero itang salubong karang kliyente na lungub king BOF Corporate Center talagang ing ambience malwalas and itang kumbaga refreshing ing ambience king BOF. At kare nga katalanita kung sa business sector si masanting nga anong kay indigasyon ng ano nitang ing metong lugal itang emerging economy nga na oras matibe la reng rural bank tewari kita may nga labasan na panahon ng pandemya dakal rural bank sa misasara uling kempi sa sambian na kay assets da na makataluki ni at migaga nakala naman rurat ang stakeholders da pero hindi kening akakita mong karera na ning BOF maragul kanong bage reflection na sisik na ning financial industry kay katamo kay probinsya. Sabi mo yan ko yung pao natin lapin inorganize na auto bonanza ini. Adala ng keping pinsaning kutang ko sa bilang fiesta kaya tangarap ne. Actually according po kang Miss Susan ing mag-introduce po kanu king BOF kaning auto bonanza ngayon ing kaya katamong late founder Levi P. Laos. Nya po ita po from September 25 hanggang September 27 ing BOF po ang po ing Laos ita po mag-partner la po para kaning auto bonanza nung no karin miyayaliwalang saken ding modernong saken na pwede dang akit subukan ding kliyente ano nga boryan dalawa. Metong yang patutu ining maliliyari nga ining development keng BOF na sisikan niya ing pundasyon ning rural banking industry. At asabi tamo na ini talaga ing masikan espiritu na ning corporate social responsibility pablasang dening bikibandi tao la keti homegrown lang o ito yung difference kasi reng malo mo naman ding mga regular commercial banks etano man mo sisiran owned by the richest families makanyan pero talagang mo lang masyadong akakit na mag-immerse king community at talagang magmalasakit ketang aldoldo kabiyaya na ning metong local economy kasi akakita man deng David dening mikibandikin BOF talagang aktibo la keng Pampanga Chamber aktibo la keng nanumang inisyatiba para pasiknangan niya ing ekonomiya magprogreso yung syudad ang point probinsya so siguro at this point i-congratulate talan at
Di nang tala pang si Kanalog, ang tabayanan tala. Ren kalupa na ng BOF. Bang kanita lalo lang makasahop keng kaya katamong balen at lalo ding pasik na ngan ing ausan tamong rural banking industry. Muketi Pampanga, no mabilog a Pilipinas. At kaya kayungan po minantabi, kaya kami kayang bawaling chismis, kang Sonia Soto, balo mi po, mawa kayong balita na reliable, ne? At kami naman sisikapan ming ibiyeke kayo ini. Dakala salamat po at panayo kaya pong antabayanan. Kareng tutukimi pang pamagsuri at pamaglino, kareng mani munang balita aking labod Kapampangan at Central Luzon. Pasibayo ako po kaya kayong talasuyo, Sonia P. Soto at in pusong Makabalen.